Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni atumite ntumwa kiri mubunge wa Maraka Reke Mbiuki na bunge bangi ba kaunti baria bonekere kuringa kura gukurukia rwaria rwa finance bill. Mwindu ariuga atongeria baba te antu babega ni untu ibetire mugaru na wendi bwa muringi kura kenda bakenia kiama arite kagita kandiunga gesigone kia Maraka kiri wejani bointo bya gitumi kiri mwiriga jwa igandegi Athoni gia kunenkanira magema na itikiri mwiriga wa gandegi wandia mwembe gicigo mbunge kia Mara. Bunge Susan Ngugi Mwindu araithukira bunge Kareke Mbiuki na bunge bara bangi akibauragia gucoka maturani na kwira kari kigitumi bagwatanire na muchwandora kari baregaga nontu bakubainyiria giuturo. Toruga muntu aya gukore abwere akiringa yes bwaringagira ki muntu andre kwa tatekagira mbosi wake tibio mbosi wakwa bwantomia ni rubo mbera ndathi mbero gikoro kwa mbuge mbio mukwera sobweka lina bando ye na manto maingi lakini bwambera ndathi mbuge no. Mwindu ariuga untu bobo butari buthu na ikyo gitumi we arugamire na antu ba Tharaka Nithi na nkinya Kenya bunge bara bangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bagikunyanira Kenya na tuinde twa Kenya kwanza tu supporta William Samoei Ruto twatuike coalition yemwe gutie UDA na TSP twekemwe messenger ithongera thimoni ndakira na cio njenzi ni wetwa njenzi bwana yare gukundwa namba cietu cionthe wana baba teba njenzi no bakwandika message ndareka ciere munene uga vote yes ndareka ciere ono akwandikire uga vote no ukathiko urono karere karia nyongo na megwa mene wetira na njege niyo eno inkomango yomete nga runa rwirwara ugathiko akiongera na meneretie bunge Mbiuki nontu bagwitigiria muchwando yo na tiga Mbiuki nkinya bunge bara bangi ba kaunti ya Tharaka Nithi akiugaga mbeca cia CDF itwire kuongerwa kuma kamande na riritirio ria mbere nderwa ugerio tena konda uga ngongo ntio mbanto bauria gugire hata baumpewe maikie Speaker Mborio tiugerio ria gwera mwirare mpama ikianto begwe ndauga kare to bai ndauga I vote no muntu wenu aya bai wenu ara ko thomwa nara mara mtoka hera kauga atikwenda kinyama iki na bare beta arome ongiare Tharaka akiringitaro ngita kuami utimia ke yesi yo wakibio njara ke ukore ruga mbio ko thire abu kwaria no gwaya no rebeta njambia mtomurume uturwa mewe yesi no kwenda kuga wathekirora gutumire amwe na bobo ugite ntugwenu ingai yaombire kwithirwa agitethia bunge bonthe bara bari mbunge ntugwenu araki athoni giki Mwindu anenkanirite ige maria gukarirwa na antu igana amwe na itigana rimwe rimwirigo yo aboyo gwetwa kuga riringa yesi no tunathiete kuongerwa mbia cia CDF ichi akera wagekana egoro barathongo thara yura bati kwenda kinya kwerewa baye batorera nkima tukeringa kura ndiko mtu akiuga speaker akisha tukakule lunch speaker akisha tukakule lunch kandere mbetere abago tukoigwa tomu au gotare speaker gotare majority rinda tike mani chungwa utawa kinyoro watweka wera wa mbere mawero twatai kendo tweka utie mweshimwa twatai baba baruta magoti ukagera kendo tweka utie ukarata mweshimwa ndakirete Mobutu na Brosi ndatogoterinda chirorire kagoro mboya na gataya burunjo kaune goti tuinde twaya guthinjire imurungu ora na imurungu atutumire sigino ya tegotie mtu kama teritorongi aki Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mugambi.